Leader-leader takaful, you nak grow you punya team, tapi semua benda you nak buat. You nak reply WhatsApp manual, you nak follow up manual, you nak terang explain segala benda secara manual. Padahal dalam dunia digital ni, you dah boleh set up satu landing page, explain, siap-siap, letak form untuk filter orang-orang serius dan orang yang tak serius. Orang-orang serius, mereka akan baca offer kita sebab mereka ada masalah tu. Orang-orang yang serius akan sanggup isi nama, email, nombor phone mereka dan detail-detail yang lain sebab mereka betul-betul nak tahu. Kalau you main letak link direct ke WhatsApp, memang susah nak filter sebab semua orang boleh klik. Dan ada juga orang yang tak sengaja klik. Bila dia termasuk WhatsApp, dia main tekan aja. So you kena berubah lah. You tak boleh lah nak grow you tak boleh lah nak ada impian grow team, tapi you tak sanggup berubah cara you buat kerja, masih lagi nak guna cara-cara yang manual.